Hej. Daj to. Dávaj si bacha. Počkajte na mne, triasky kokos. Počkaj, ale proti svetlu to nebude dobré natočené. Vidno ho, neboj sa. Čo robí drgne do mňa oblek sa do piče? Ja? To vyzerá ako na to, keby to už bolo. Nie, ty. Viktor, ideš hamovať? Ja som pýtal, som mal opretý lakeť. Ale ja som mal takto ruku, ja som mal opretý lakeť. Ty potom tak som si vyjemal asi. Ty sedíš, ty kokot? Nie, šlape hore ešte. Ide dole. Ja, vidím to. Ty piču. Zazumuj detail, kokot! Žijete, pane? Au. Ježiš, mám úplne dojebanú ruku. Kde? Giza, hen, mám tu dnu. Stávaj sa, Giza. Nie, mami! Čo je? Ukáž tú ruku, kokot. Au!